Kubera iki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangiye kuba ikizira mu maso ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo? Kubera iki ibi bintu birigenze gutya? Ese birashoboka ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba atarumvishe ibisobanuro byatanzwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bigendanye n'intwaro zatanzwe na Kongo Kinshasa ngo ibizijya imbere mu gihugu cy'u Burundi, ariko Burundi bukagaragaza ko ziri mu zahiriye mu bubiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare Campus? Impamvu ntangiye gutyo nuko abashinzwe ubutasi muri Angola ndetse na Tanzania yewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inama baraye bakoreye i Karemi mu murwa mukuru w'intara Tanganyika ari n'amakarahabutaka. Ese koko bagiye gushira akadomo ku buzima bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye? Kubera iki uyu mugabo yakoze igiki gishobora gutuma atangiye kuzirwa kuri uru rwego? Birashoboka ko hari ikintu gikomeye cyane uyu mugabo yaba yarakoze kikaba cyarababaze perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gusa ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Gitege bwa perezida Evariste Ndayishimiye nabwo bwatangiye noneho gufungura umuryango wasamye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni page yimbitse kandi page ikomeye cyane irimo amakuru y'ingenzi. Muri ihangana gato turacyari muri page zikomeye cyane. Ikaze. Amakuru agira ati: mu nama yaraye ibereye i Karemi irimo inasi za Tanzania, inasi za Angola, inasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama ye kureba uburyo bwiza bushobora gutegura isonga ry'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bidateje akandi kaga gakomeye cyane. Amakuru y'ingenzi y'ibyavuye muri iyi nama harimo kohereza abasirikare b'Angola n'abatanzania ariko bakaza bambaye impuzangano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo hatagomba kubaho ugusigara namba ku mayeri cyangwa ubugambanyi bw'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko abasirikare b'u Burundi bakiri kugira iki gitaka ku butaka bw'iki gihugu. Amwe mu makuru y'ingenzi yavuye mu nama agira ati: ikintu cya mbere cy'ingenzi kandi gikomeye ni ukubaha ibyemeranyijweho no kwinjiza abasirikare bacu muri iyi ntambara, ariko uko muri kubitegura kandi tubitekereza no nuko Burundi bugomba gusohoka muri iyi ntambara. Ikiguzi cyose bushobora gusaba kugira ngo abasirikare b'u Burundi basohokemo, nimba atari byo badashobora gusohokamo, icyo dushobora kuzakora kandi cy'ingenzi ni uburyo bwo gufunga amayira ku buryo nta kintu cy'umusada, ibyo kurya, intwaro bizasubira mu biganza by'igisirikare cy'u Burundi. Tuzafunga amayira yose y'ingenzi. Birasa nkaho tugiye kungana imipaka yose kugira ngo Umurundi atongera kubona uburenganzira, kugira ngo operasiyo zikomeze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ahariho hose, mbere y'uko haba hamaze gusohoka icyemezo gikomeye cyane. Umwe mu bakora mu butasi bw'igisirikare cya Tanzania we yatanze igitekerezo gikomeye cyane. Yagize ati: uko mbibona bigendanye n'ibiriho ubu ngubu nuko hadakwiye kuba hasohoka itangazo cyangwa se habe gusesa amasezerano y'ubutabarane mu bya gisirikare ariho yasinwe kugira ngo habeho kurwanya inyeshamba za M23, ahubwo hakaba uburyo mwamuvuze bw'uko habaho ukwimwa inzira ibigendanye n'abo basirikare b'u Burundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ibyo kurya byabashirana, mu gihe intwaro zabashirana, birashoboka ko hari igikorwa gishobora gukora. Ikindi kandi hagomba gukurwaho vuba na bwango ikijyanye na sanari zahurizwagaho na komunikasiyo kugira ngo habeho uguhezwa kwabo n'uburyo bw'ubwirinzi na kumirwa bwa drone umwanzi yashoboraga gukoresha, ariko tugakomeza gukingira ikibaya defense z'igisirikare cy'u Burundi. Ugomba gukorwa ku kanya kugira ngo abarundi babone ko basa nkaho
bamaze guhezwa muri iyi ntambara. Yego hari ibice by'ingenzi barimo, ibyo bice bizarekurwa nabo mu gihe nabo baba bananiwe, nabo badafite uburyo bushobora kuba bwabafasha nk'umusada w'ibiryo, ubuvuzi, bifite aho bihuriye n'ibyatangwaga na FARDC mu buryo buri diregite. Iki ni igitekerezo gikomeye cyane. Kubera iki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ubwe yafashe indege imuvana ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura akerekeza i Kinshasa ku butumire bwa mugenzi we Gisekedi, ariko we iyi bisobanuro yatanze bikaba nkaho bikomeje kwirengagizwa. Ese ni ukubera iki? Umwe mu bayimaye amakuru yagize ati ntabwo bitangaje ko perezida Gisekedi yakihinduka perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubu ngubu, ahubwo ashobora kugeza kuri uru rwego. None se ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byagenze bite? None se naguze amasezerano yari akomeje gusinyana mu minsi ye ya mbere n'u Rwanda? Ntago perezida Gisekedi ari igitangaza kuba yashobora kumwipakurura, ahubwo nibwo buryo bwiza. Andi makuru y'ingenzi yagiye hanze ariko bidatekerezwa ko yaba yavugiye mu nama y'abakomeye mu butasi bwa Tanzania, Angola ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko perezida Felix ku gitutu cyabo mu muryango we biganjemo Antoine Kisekedi, nuko ngo binashoboka ko bigendanye n'amayeri ari gutegurwa mu bihe bizaza muri iyi ntambara y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaba byiza ahubwo habayeho guheza umwuka uyu ukuriye igihugu cy'u Burundi, ngo kuko ashobora kuzagena uburyo bwo kuba yaba umugambanyi kuri perezida Gisekedi, bigendanye nuko hari imipangu yagutse kandi igaragara yaba azi muri iyi ntambara, bigatuma ashobora gukorana na AFCM 23 ku munsi w'ejo. Muri titre nababwiye ko bishoboka ko Uburundi bugiye gukorana na M23, nago ari M23 ya kabiri nk'uko mwabyumvishe, ahubwo ni igisa nka M23. M23 iharanira kwishira ukizana kw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko n'abakongomani muri rusange, kubera ko intambara imaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushingiye ku masezerano SNP Anankunda yagezeho ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange, ibyanatumye ayo masezerano atagerwaho, bigatuma havuka M23 yagombaga kwibutsa iby'amasezerano yari yarasinwe muri 2009. Amwe mu makuru y'ingenzi akomeye cyane aravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ashaka kurema umutwe ufite ingo nk'izo, ariko uri mu maso y'u Burundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu bantu twaganiriye wamaye amakuru y'inyongera yagize ati ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Intarigonza n'abandi bafite aho bahuriye muri iki cyerekezo barimo na Leta General Pacifique Masunzu, yewe ukongeraho na komando ushinzwe ubutasi muri iki cyerekezo taretse na Leta Majoro, mu nama isa nkaho isumba izindi, bigasa nkaho ahubwo Uburundi bugiye kuva muri izi operasiyo bwa busanzwemo bufatikanyamo na FARDC mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacancuro n'abandi bari muri iyo kondisiyo, ahubwo Burundi bugahindura kondisiyo yo gufatikanya nabo muri P5 ku buryo bo bashobora kugera ku ntego imwe ariko itandukanye niyo abari muri kondisiyo bagiye gukoresha. Mbese birasa nkaho byerekane ko igisirikare cy'u Burundi kigiye gukorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibaje ikibazo gikomeye cyane, none se ku Burundi busa nkaho aribwo bwari bugize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara. Umwe mu bantu bamaye amakuru yagize ati ku kiguzi cyose byasaba, n'umuhungu wa Gisekedi Antoine Kisekedi ashaka kugura na Tanzania. Impamvu ntabwo Burundi bushobora kurekura bimwe kugira ngo
bumenye aho bugomba gukomanga hashobora koroha. Nimba badashobora kubwirwa ijambo ry'ubwenge na Mwuka Wera ngo abasobanurire icyo Antoine Tshisekedi ashaka, ko akayabo k'amamiliyoni asohoka mu sanduku y'ubutegetsi bwa Kinshasa ari menshi kandi nawe yakeneyeho, nimba Uburundi budashobora kwigomwa bimwe ndetse no kubaka icyizere cyamaze gutakara, ese ibi bihugu byombi birakomeza kuba bibi cyane. Ni nabwo kandi numvise amakuru ava imbere mu gihugu cy'u Burundi, ni amakuru navuga ko arimo arahihiswa uburyo bumwe cyangwa ubundi, agira ati perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ari kubona ko yaba ari gukina nk'amakarita ashobora kunaniza umutekano w'u Burundi mu gihe ibi bice byaba byasubirwamo n'igisirikare cy'u Burundi mu buryo butari ubw'imbaraga, ariko ari ukubananiza mu buryo bwo kubima umusada n'ibikenerwa kugira ngo imirimo y'igisirikare cy'u Burundi ikomeze muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibindi byerekezo. Amakuru y'ingenzi avuga ko abakora mu butasi bw'igisirikare cy'u Burundi ariko batari imbere mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo bakorana n'abasirikare bagiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashobora kuba basabwe kugira ibyo bakora byose kugira ngo batangire guta mu mutego FARDC n'abandi bari muri iyo kondisiyo, kugira ngo igisirikare cy'u Burundi nibura gisa nkaho cyubaka uburyo bwo kubohora kuva imbere mu gihugu cy'u Burundi, bakarinda bagera hejuru aho bavuga ko ariho h'ingenzi igisirikare cy'u Burundi kigomba kurwanira iyi ntambara kugira ngo gise nkaho cyarema uburyo bwo gucunga umutekano w'igihugu cyabo. Mwihangane ahari udukosa, aya makuru yarari muri rurimi rw'icyongereza, byari bigoye kuyashyira mu kinyarwanda, kandi nimba yagize icyo agufasha ibuka gukora subscribe kugira tugende tubana 5 kuri 5. Hano ni ku muyoboro mugari ni UTV Rwanda, ugezeho amakuru ku gihe kandi yizewe. Murakoze, twongere gusubira mu makuru akuri. Ciao ciao. Tradition